Wathi makavula lwandle lolubovu uNkulunkulu bekade kuthi uvulela sive saka-Israyeli. Bathi baseGibhithe libutho uma libacosha nalo langena lanyathela labanyathele khona, kepha uNkulunkulu wase uyavala. uNkulunkulu angeke akwende ukhompithe nalabanye, la akuvulele khona ukuvulele. Ngako-ke ungesabi. Nasi ngwaselisuku sakavuka udle. Ngiyakuhlephulela futhi encwadini yaIsaya 40 verse 30 na-31. Nalabasha bayaphela emandla batsinwe, nemajaha ayakhubatela awe. Kungathi la uthi uNkulunkulu, ungakhaleli emalanga lindlulile, ungakhaleli tikhathi tayitolo, ngoba kuyafanana nalaba labasha bayaphelelwa ngemandla. Ungacabangi ukuthi uphelelwa ngemandla ngenxa yesigaba lesithite emilweni, ngenxa yesimo lesithite, ngoba nalabanako nyalo bahambe kubaphelele. Bese-ke ingxenye yaverse 31 ithi kodwa labo labethembele kusimakathe bathola emandla lamasha. Ngicela-ke ukuthi nali liklasi ungalifeyili kwethembela kusimakathe. Kuthiwa umntwana makatalwa akhula, njalo makakhala kube khona lo mnakako, njalo malambile kube khona lo mondlako, njalo masebuhlungweni kube khona lo mkhululako asuse lokumlimatako noma lokumvisa buhlungu. Ekukhuleni kwakhe ugcina sekethembele kulomunye umuntu ukuthi sonke isikhathi matawukhala kutaba khona umuntu that will come through. Lokhu-ke kumenda ukuthi noma sekuthulile kuthe cwaka angeva muntu. Uyati ukuthi once kwaba khona lokumthinzako lokumhluphako noma walamba noma lo muntu angekho emehlweni akhe nyalo, kepha loyo muntu utawuchamuka at the right time. Kunjalo kwethembela kuNkulunkulu. Sihlobo sami, mangabe umbonile uNkulunkulu coming through for you, ma umbonile uNkulunkulu ngesikhathi ulambile ahlangabetana nawe, ngesikhathi udziniwe ahlangabetana nawe, kuye bese kuthi noma ngabe kuthulile kuthe cwaka, awuboni itendo takhe, awuva ngisho umoyana, awuva ngisho tigi tebukhona bakhe, kepha mase ube naye wambona kusita itolo, uyati ukuthi he will always come through at the right time. Utawuvela ngesikhathi lesifanele. Kunebuhlungwana-ke lengifisa kugcina ngabo, kuthi mangabe lo mntwana akhule wanganakwa, kukhala kwakhe kwanganakwa, buhlungu bakhe banganakwa, ugcina akhula nebuhlungu, angakhoni kwethembela kulomunye umuntu. Ake ngikwethuse, hayi kabi. Ungaphatheki kahle mangabe unemuntu lophila naye lodutane kakhulu nawe, kumbe ngumntwana, kumbe ngumkakho, noma indvodza yakho, noma ngumntali wakho. Mangabe akasakutsheli buhlungu bakhe, akusikahle. Mangakutsheli tidzingo takhe, akusikahle. Leni ngoba lo muntu kungenteka sewufunze kuhlala athule nebuhlungu bakhe, ngoba ubonile ukuthi akanakwa. Akabongwe uNkulunkulu. Longasebenzisi emandla akhe kuti naka, kepha usebenzise emandla akhe kunaka wena. Methembe uNkulunkulu ukuthi noma ngabe bekuthulile kulomnyaka, noma kuthule tindvo inyanga yonke, kepha at the right time uNkulunkulu utawubonakala. Amen.